Siyalalela umbuzo wami uthi ke in these days kukhona abantu abangathi bayeka isikole in these days. I-education these days is a must. Angilu understand ubizo lokuthi yekela imfundo. Angilu understand ubizo lokuthi yekela umsebenzi. Understand nokuba futhi ngabe kunomyeni ngabe impela maybe ngathatha 3 years ukuthi ngiyimukele into yakhe ukuthi uthini uthi uyayeka uyoshumayela kanje ayivivinywe nje lento wena abaqala ukubazi labantu mina kudala ngibazi phambilini sike saba negospel asebemaningi kwaba igospel ye prosperity sayikhumbula igospel of prosperity sasekhona yes kuhambe kube negospel of holiness yes kuhambe kube negospel yani khona manje kunevangeli lokudela konke sekuhamba isikhathi ngambona lo muntu wahostwa iKwarato Media embusweni kaNkulunkulu asezukuba nazi ifundiswa ake sibukeni lapha na ujaji umhwengu yes ukube kulelo khaya benifunda ngokuthi iBhayibheli lithi isilo kuRevelation incwadi yokugcina ngci eyabonwa uJohane ngenawo amehlo ekhishiwe bengifuna ukuthini sibizelwe kuwo lo mhlaba ukuthi asithukwe khona la asishaywe khona la uma ngabe sabulawa asibulawe siyiphakathi kwabo silokhu sithi uJesu Kristu inkosi basibulala and futhi uma ngabe besibulala sithi uJesu Kristu inkosi bangacabanga ukuthi bayanqoba